Naka. Mula binaka wakang. Di nauli na turangan na tikia. Panua Thamantalevu na turangan na Maduata. Japan International Cooperative Agency. Commissioner Northern Division. Roti Maduata. DPC North. Community of Kia. Ligau. Yaro. And Ndaku Village. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is indeed an honor for me to officiate at this handing over ceremony for the Kia Watchtower and commissioning of the solar freezer for the Kia Fisheries Cooperative. Let me begin with the Kia Watchtower. This is a component of a small-scale project for the Northern Division under the SDG 14 initiative, which is a collaborative work between the Ministry of Fisheries, JICA, USP. The title of this project is Improvement of Environment Activities in the Ngolingoli Dokobata Maduata, focusing on Kia Island. Packaged in this project is the capacity building of our local communities, fish warden, data collection and recording, governance and fisheries management, including the construction of Watchtower, effective monitoring, control and surveillance, fostering network and collaboration of enforcement agencies' effective licensing process, multi-sectoral collaboration, all stakeholders and society plays a specific and a vital role in addressing the IUU. This issue would be solved by all when embrace our respective responsibility and respect. With the establishment of the Kia Watchtower, we anticipate and improve in proper recording and reporting incidents. Therefore, consolidations and Intel Info would support effective and efficient surveillance operations, hence reductions in the IUU fishing. Let me remind us again, it would be required a multi-sectoral approach to address this issue of IUU. Sa kerena non tataka-takabata na bitambana ni venga rabi tau do kosara. Na bunita bile busa te mantanda. Na tau Kenya umbula, kabango leiti ko na baka binibinak. Wehira na turang bali na tu Maduata. Kinabia busa turang na lo maninon tu ngolingoli do bata Maduata. Komiti ngolingoli do bata e Maduata. Turangan ni koro kena mata ni tigina. Nabi tambah na baka mata ni tu, kabang uliti ko na baka binibinaka, kinabi baka bibali bola-bola. Nondra na tala, tambah daga ni talay, tambah daga ni obisa, wali bola-bola niya sana. Tambah na baka mata ibalo ya wai, na tambah na ni biso ko yaki. Tambah na ni songko-songko daga bata ni biboli. Tambah na ni tambangoni, kinabi tambah na taleso. Kuni daw tiwa, nabi baka botukan na taki, nasasang sa konggo. Nabi tambah na, taon dago ni mata ni tu. WWF, Community Centered Conservation, C3, QCMC, kinabunga tali kasi nga ni dabuti. Matani kuwa, makani may tigo na solitigo na solar freezer na Kia Fisheries Cooperative, Fisheries Cooperative. This initiative is consistent with the Ministry of Fisheries and Forest initiative of driving the commercial utilizations of each resources in the best sustainable way. Wikem do na makango na matani kuwa na bibator da katagi sa tabuti tau manda edaki na Kia Watchtower in a solar freezer. Rau sala bata binakasarangagi na nabu-nabu ni tamba na ningoli-ngoli kinabikaw. E na inakilebu nga, meron na rawata baka binakasara ni tau Kenya umbula. Na yanga ni kinapakangataki, tigo ni nonda umbula eway kinabikaw talaga. Na Kia Watchtower, e nabuga sarbaga lebu na kena marroy na numdo ingoli-ngoli. Ni nasayan raba sarangaki na baka binaka. E pakarutaki endo na kena banua ni andra. Randua bata na be tambana ni mata ni tu, na obisa, mate vale wai, na MSF, e na kena enrabi na ingoli-ngoli. Era sabaga itabi na be tambana ni be ngarabi indu eso, e na mata ni tu, e taundago ni mata ni tu, e na kena tokoni, katarai dake na mbula, waka tiko-tiko.
na tingna sa ngori rosa na bisa mati binakakina kena mais solitalitinga na num do sola frisa na isongo do bata ni biboli kina bonua sa ko kia ngome na buga saka na marre binaka ni num do iboli kana rawa ni tandola bikina na politaki ni boli kina bibonua tani ene tubo bo ni mate ni tu ene mbaki waga labo na rono ndolu rosa ngabulu ba ene mbaki rono ndolu rona rosa ngabulu lima esa koto gine vida na tuku sena ba tutu kana buketa le ba leu na tidi bagi ni songo do bata ni biboli ena lomo saka ni nondo tu umanua sa koto na ba ni leu ninda na mai ndo bata na kena waga botu kana taiki na marre ni umbula ni sana ba turanga o maduata ena kena ravi na marre ni nonda ya umbula membaletir na nonda kau ena bisinga ni mataka kawili na ngoli kapaka malmalu mutagikina nanda ngoli mutako ina tatara baka bitalia katarada kina nonra rawaka kina mbula baka itiko nonde tauke o irna nonda ke ira muri kenda mai binabali besar menonda batanak bibakalunga tagin turang na sing binani kwa